گریانا البلازوری و دستپیکا اسلامی لولات کردان. پرتوکین گریانوانین اسلامی گرینگیه که زانیاری یا مزن ده نقشکرنا تابلویه که بچوک جشنواری جهان و دمین جداده دناوا خود دحوینه و جناوان جهان جی ولاتی کردان و یاگو دمین پیش ده ناوی وی بویه کردستان. ده انجام شوپاندنا نویسین ویده مروف دکاره آگاهین ده درباره جیانا آبوری چاندی و جواکی ده جی درخینه. بوی آوائی جی دبه دلیل لیگرینا لباجارین کون کو در روشین جداده وندابونه. ناوینوان بدمیره هاتنه گوهرتنه. مگلک جوان جی وندا کرنه. و دبه کو اف پرتوک دهن دامان ده دسپیکا وجینا وان به. و یان جی تاوی کو روشین جدا ین جیان دکن و جیان کرنه. پیناسه کرنا روشا باجار و هاوردورین هینامانه و ددومن. جبر همین دستپیکی و کرد با آوایکی ده سر هفره ده هر برهمکی ده هاتنه ببیر آنین و به طایبت جی پرتوکین گریان وانان و ارنگاری وانان. ولاتی کردان یک جهین گو گریان وانان ده 100 سالانه هی یازاین ده سرداناوی کرنه. لسر وی و شونوارین وی نویسینه و اگر پرتوکا مسالک و ممالک یا ابن الخردزی با یک جپرتوکین دستپیکیه کو ده سردما اسلامی ده لسر ولاتی کردان آخوی به و دوراهیا دناوبرا باجار و ناو دنگرنگ ده دیار کریه. هر وها روناهی دایه سرهنوارین شارستانی ین وی ولاتی درفتین آبوری و پاچا لیدهات کوم کرن. هن گریانوانین دنجی لولاتی کردان گریانه و باجار و بشک جدیرو کاوان و گوتنه. هنجه و نیشان شیروه کرنه هر وها هنج طایبت مندی و خوزایا وان و بیکرده جز 100 سالا نهان آزاینه جوانجی احمد بن یحیی بن جابر بن داود البلازوریه. البلازوری دیروک ناس و اردنگاری ناس هل بستوان و ویجوان بو و گرنگیه که بن مالانجی لجمه بو. درفت جره چه بو کل بغدای پایتخت خلافه عباسی مزن ببه و لسر دستین زانیار و شیخین ور زانستین خواه بگره. هر وها دبیجن گو او دمالباته که دور وگر کار دیوانان دکرن جیایه. کالکیوی لمصره نیویسکار دیوانه بو. لسر جیاناوی را نه خلیفه عباسی در باس بونه. یکی مأمون بو و یه داویجی المعتمد على الله بو. و دبیجن کوی روژین دستپیک جخلافه المعتضد بالله دیتیه. تکلیا البلازوری بخلیفه عباسی المتوکل على الله را خورد بو. ددما جیاناوی ده ریزداری و جهکی بلند ورگرد بو. دبیجن کو دداویا جیانا خوده گلکی ایشیایه و روشاویا آبوری و درونی لواز بویه. حیات دبیجن جی او دروجین خواه ین داویده وکه دینان لحاتیه. جبرویجی خستن بیمارستانه و در دورا سالین حیسد و نوتو دو ایزاین ده جیانا خواه جدست دایه. البلازوری گلک برهمین هیجال پیخوهشتن وان برهمان جهکی بلند دناوات در دورین زانستی و ویجهیده گرد. جوان برهمان پرتوکا بلدانا مزن، پرتوکا بلدانا بچوکه، انساب الاشراف، پرتوکا احد اردشیر کوش زمان فارسی ورگراندیه و با آوای هلبستی فگوتیه. او دبیجن کوی گلک برهمین جدا ین بسود کوم کرنه کو د پرتوکه که برفره ده جچل پرتوکین قاب کری پیکتی بلاف کریه.
پرتوکاوی فتوح البلدان دگلک چافکانین اسلامی ده بناوین جدا هاتنه ببیر آنین میناک پرتوکا فتوح یانجی پرتوکا البلدان و فتوح و زاگونین وی تایبەتمەندی وێ پرتوکێ ئەوە کو گەلک مژارên dîrokî di nava xwe de dihewîne û bi taybet jî xeswên Islamî û bi taybetî jî agahiyên di derbarê erdnîgarî û bajar, rêveberî, paç, pere û tiştên ku dewlet de ji avakirina kelehan û rastkirina erdan ji bo çandiniyê û her wekî din kiriye. البلازوري تایبەتیاوی ئەو بوو گۆ bi daxwaza xwe û ji bo zarîna xwe zêde bike dest bi gera xwe kiriye. Ji Bexdadê berê xwe daye Heleb, Şam, Homs, Iraq, Minbic û Antakyayê û şkedên gû dewleta Islamî ji Romên Bîzantî cuda dike, serdana hemû bajarên li Bakurê Şamê kiriye û jûr veguheziye Mozopotamyaya jorîn û ya ku bi navê Cezîrê dihat nasîn. Welatê Kurdan beşek ji gera wî ya dirêj bû, di dema gera xwe de gelek çîrok û romanên ku nifş bi nifş belav bûne kom kiriye û bi tiştê ku ji zanyarên Bexdadê û yan jî ji çavkaniyên de wergirtinê û ji berkirinê hevrûkirin çê dikir û dibêjin ku gera Elbilazorî di jiyana wî ya wêjeyî û zanistî ya zengîn de serguherkirina wî ya herî mezin e û yek ji sedemên gihandina wî ya zanistê ye. Ne ji encama wan berhemên wî yên dîrokî ne ku encama serdana wî ya gelek cîhan e ku dîtinên xwe di derbarê wan cîhan de vegotine. Rojhilatnasê Holandî Michael Jan de Goj di derbarê wî de dîtinên xwe gotine. Elbilazorî kesên di serdema wî de jiyan kirine rêzdariya wî gelekî zanin. Em jî wiha em nikarin ku tenê rêzdariyê jê re pêşkêş bikin, tiştê em ji romanên wî digirin ku wî tukê masî nekirine ku ev roman bibin cihê baweriyê, xwedî rastiyekê ne, tenê ji bihîstina ji zanyarên Bexdadê bes nedidît, lêbelê digeriya û gelek derya derbas dikin. Li rastiyê digeriya, rastiya ku ew tenê armanca wî bû. her wiha yek ji rojhilatnasên Almanî jî di derbarê wî de şîroveyên xwe vegotine û gotiye. Elbilazorî yek ji dîrokzanên çêja wergirtina tiştê ku roman dixwaze di navbera tiştên kom dikin de baş dizane. Ulgorî nerînên dîrokzan û lêkolîneran tişta balkêş di pirtûka Elbilazorî de rastiyên dîrokî yên giringin ku bi bîranînê ev yek di pirtûkên din de nayên dîtin û bi taybetî jî yên di derbarê pênaseya bajarên kevin yê winda bûne ku tenê kavilin wê mane. Wî bi kesên li wan bajaran di dema pêşketina wê de dijîn têkilî dayna û di nava wan de geriya û hemû tiştên ew kes di derbarê wan deran de dizanîn kom kiriye. Her wiha tevahî agahiyên di derbarê wan herêman de ji destpêka Xezwa Îslamî ve hatine nivîsîn kom kiriye. Welatê Kurdan jî pareke mezin jêgirtiye. û eger pirtûka Futuh el-Buldan di warê rêbaz de ji pirtûkên geryanvanan û buldaniyan vanan cuda ye, her wiha ji berhemên dîrokî yên giştî cuda ye. Bandora pirtûka wî bi gera wî heye ku gelek agahî têde ne. Gelek vegotinên wî gera xwe û agahiyên di pirtûkê de kom kirine baş bi kar aniye û bi taybet jî yên li ser welatên ku serdana wan kiriye divê pirtûkê de ji ber kiriye û yan jî di hin berhemên din de ne, lê ew berhem winda ne. Elbilazorî li ser bajarê Cizîrê û destpêka xezwên artêşa Îslamî bi ser wan de axiviye, diyar dike got bi serkêşiya Ebî Ubeyd bin Cerrah bû û piştî mirina wî serkêşî bûya Eyyad ibn Ghenem. Di wê demê de jî Umer bin Xettab ew erkdar kir û serkêşiya Hims û Qenserîn û Cizîrê bike. Di sala 639 Zayînê de tevî 5000 leşkeran ber bi Cizîrê veçû. Di destpêka artêşê de Meysera bin Mesrûq el-Ebsî bû û li rasta wî Seîd ibn Amir bin Hudîm el-Cumhî bû û li çepa wî jî Safwan bin el-Mu'ettil es-Selma
هروها خالد بن وليد جي لآلية وی چپی بو. البلازوری دبیجه طواهية جزيرة جفكرنا عياض بن غنمة. البلازوري فقوتنا خواه يابو يران دومينة ورادسمونا باجارين جزيرة آن بزوري و بشتي شركي دجوار و يانجي بشتي حيف بيمانين گوهن مرجم بدار زوري جآلية سركشن ارتشا اسلامي و چبوية كو اف باجار كتن بندسته دولتا اسلامي. جوان باجاران جي الرقاية دنویسکا گوودگره عیاد بن غنم ده او دما کتناوی یا رقایه دیار دکه کو مرجن عیاد بن غنم جبو گلی رقایه تیده نویسینه. دبیجه آرامی داوان پره و کنیسه وان ناین طالان کرن و کس دمال وان ده بجه نابه اگر باچا جوان تی خوستن دانه و تو سری را کرن نکرن و دوی تو کنیسه و زنگلان لسر رامکن و نجي خاچه و نجي باعوث افجي آوايكي أولية يه مسيحيايا. والگوری البلازوری ارتشین اسلامی بشتی رقا خستن بندست خواه بری خودان حرانه گلی ویجی بری ارتش اسلامی بگهین وره لگوری گوتناوی رفیابون روحایه بشتیوی بری خدابون روحایه تشتي دنامايا عياض بن غنم ده جبو قلي روحاي هاتية اف نفيسا عياض بن غنم جبو سرمطراني روحاية اگر وه دريه باجاري خواه جبو من فكره وجبر هر ميركي و دينارك و كيلوك جنم ضامن هوني بآرامي بجين ومالو ملكين ودي بميننا ودفي هون كسين جري دركتينا بينن ريكي ودفي هون پر وريكان راس بكن ومسلمانان شيرت بكن. بشتی روحا کد بندسته ارتشا اسلامی روحا بو ناوندا غزوین اسلامی بر بباجارین جزیره یندن کو بشتی دمکی بگشتی کتن بندسته دولتا اسلامی دی درباره ویدجی وهاد بیجه لجزیره جهک نما گناهاتیه فتح کرن هر در لسردما عمر بن خطاب ده و لسردستين عياض بن غنم هاتن فتح كرن حران رها رقا قرقيسيا نصيبين وسنجار هاتن فتح كرن هروها قوتني هنن دنجي دفي درباري دا دبيشن عياض بن غنم رقا حران رها نصيبين ميا فارقين وقرقيسيا وقندو باجاروكي فراتي فتح كرن باجارين وي باشتيانه وعرضاويجي بزوري. دي جهة كيدن دا جبرتوكا خواه البلازوري دبيجها عياض رقا وباشي روها وباشي حران وباشي سمسيات دا انجاما لهفهاتنا كي بتاني دا فتح كره بشتيوي چو سروجي وراس كيفا وعرضا سبي لور بسركت كو بقلي ويرا وكال روحاي هف بيمان داينان بشتيوي چو قرياتا فرادي او جي برا من بجي ودردورا ويا بهمان آوائی وکره و دوام کر و چو عین الورد و اوشی سریقانیه جه نرازی بون جبروی دف جه بردان و بری خدا گره موزان و وکه یال روحای فتح کره پشتیوی بری خدا قرقیسیا و بالهفهاتنکی وکه یا رقای فتح کره آمد جی بشر وکه روحای فتح کره ما یا فارقین جی بهمان آوائی فتح کره كلها كفر توصاجي وبشتي وين نصيبين بشتي شركي لهفهاتنك وكايا روحاي هات فتح كرن طور عابدين كلها مارديني وداراي بهمان آواي فتح كره قردي وبزدي وكايا نصيبيني فتح كره لسر ريكا زوزان رهات ولسر عرضاوان هف بيمان دينا ود انجامي داينا باچه ده لهفهاتن چيبو وبري خدا ارزن ووكا نسيبيني فتح كره كتريكي حيا قهشت بدليسي وبري خدا خلاتي ودريكا خدا اوجي فتح كره داويجي قهشت عين الحامدة يا أرمينياي لي بوان نقاري وباشي وغريا بدليسي وخديه وي دستبر كره كو دردورا خلاتي وجهل لسر ريكاوي بقرا بشتي وي چو رقاي وخمص
عمر بن خطاب جی او لسر ورکر بو والی و ده سالا بیستان دمر. عمر بن خطاب سعيد بن عامر بن حذيم كروالي لبشتي دمككن أو جيمر. عمر بن خطاب عمير بن سعد الأنصاري كروالي وأبي داويجي عين الورد سريقانية بشتي شركي دجوار فتح كر. خويابو كو سريقانية هردم لهمبر ارتشا اسلامي دسكني ورادست ندبو مسلمان جي بري جاران هولدان خوكرن حياكو قاربون ويبخن. البلازوري جي دقلك جاران ودقلك جهان دا دبيجا سريقانية لهمبر عياض بن غنم سكنين. عمير بن سعد بشتيوي فتح كر او جي والي عمر بن خطاب جزيرية اويك بشتي قليوي بقاوايكي خورت شري مسلمانان كرن لي مسلمان بهيزي كتنور بشتيوي ود انجاما هف بيمانان ده ورادس كرنا عرضاوي لهفهات جيبو باج لسروان هات فرس كرن جبو هر سريكي 4 دينار جن وزارو كينوان شوري نكرن. حجاجي وها قوت من بهيست كو شيخين سريقانية بشتي كتناوية ور عميرا ببيرتين وجيرا قوتن نغمة أفيك جبوان آرامية بقوتنا الهيثم بن عدي كو عمر بن خطاب أبا موسى الأشعري شاند عين الورد وبشتي مرنا عياض أو در طالان كره تشتي تكزجي كو عميرة أو در بدار زوري فتح كره وتشوري نكره باجة لسروان فرز كره كسكي جبلي الهيثم أفنغوتيا حجاج بن أبي معنيجي وها قوتيا هن كسند سريقانية جور درخستن ومسلمان جي عرضي نوان جخورة بكارانين ولسرهف بار فكرن. البلازوري قوتنا خواد دومينة قوشن قوتنين جي كسندن هاتنا دبيجها. عمير بن سعد دما سريقانية فكر دخابور را در باسبو وحياة قرقيسيا هات بيشياوي قليوي مجبور كر قول هفهاتنا كوكايا دسبيكي بوان ردينا بشتيوي كلهن فراتي هاتن وكا چاوا لقرقيسياي كريا كله بكله فتح كر تشرين دجوار جينا كرن. البلازوري تكزدكا ودقلك جهان دا والغوري آخافتنين جدا كورولا فتحين إسلامي دبجيه كرنا قبيلين عرب لجزيرة چاوابو وأفيك جي لغوري دابش كرنا عردين ور لسر لشگر ولشگران و بآواين جدا بيك هاتنا او لسر باجاري سنجاري شنگال دا آخفة ودبيجة كو عياض بن غنم دما قاريه بخبن سروري آخوة هن قلين عرب لور بجيه كرنا. هروها البلازوري ببيرتنا كو خليفة عثمان بن عفان شيرت لمعاوية بن أبي سفيان دما أو كربو والي شام وجزيرة كربو كو عربان لجهن دوري باجار وقندان بجيه بكا بني تميم الربيعة ومازحين والمدعبري خلاط جوج قيس أسد وكسندن بيكتين أفيك لطفاهية واري موديري بيك آني وربيعة جي لسر ويكي لجهي وان آماده كر هشتكو باجار و گندو در دوراوي وي بپاريزن وخديه بخشينا جي دي دلي وان بي بشوته وان بكا كاربندين خواه وبقشتي والغوري البلازوري تفاهية جزيرة دناوا صالين شصدو سيئونه شصدو چلي زاينه دا كتا بن دستي دولتا اسلامي. آخافتنا البلازوري نتنه دربار جزيرة دبو ليبلي لسرگلك جهن جداد آخفة وجناوا وان هرما جي هرما أرمينياي دابش كرناوي وبفچونين بري هاتنا اسلامي لورقاومينه والغوري البلازوري وتشتين جيرا هاتنا قوتن أرمينيا دابشي 4 هرمان بو وهر هرمك كومك باجار لينا. البلازوري دفقوتنا خوده دو نرين جدا دي درباري هر هرمكي ده دبيجه لغوري نرينا يكمين هرمين أرمينيا يكمين سيسجان وعرانن أرمينيا دو يميجي قرزانة وأرمينيا تو يميجي غورا بسفيرجان دبيل
سیراج تیر و بگیره وندن. ارمینیا چارمی جی شمشیات قالی قیلا خلات آرجیسو بجبینیسن. نرینا دویمی جی وککو البلازوری آنی زمان و هانه. ارمینیا یکمین دناوا خود سیس جان و اران و تفلیز دحوینه. ارمینیا دویمین سیراج تیر و بگروند و دبیلو بسفیر جانن. ارمینیا سیمین قالقیلیا و خلات و آرجیس و باجبینیسن. ارمینیا چارمین جی تنی شمشاته. البلازوری گوترین خواهد دومینه و چیروکین ده درباره وان باجاران ده دستپیکا آوابونا وان و بری هاتنا ارتشین اسلامی بسر وان ده و دبیجه دوی درباره ده و هاد آخوه. گرزان و عران ده دستین غزار دبون و طواهیا ارمینیای ده دست روم دبو و ریوبری ویجی نیاقیشه. غزر درکت و ایریش کر دبگو گهشت به دینوری. قباز بن فیروز سرلشگرکی هری بلند توی 12,000 شاند لعرانه بجهبو و نابرا هر دو جمان یه بناوی الریس یانجی آراس بر بشروانه و وکره. پشتیوی قباز دادوی لعرانه باجار بیلقانه و برزی آوا کره. پشتیوی و دنابرا عرضا شیروانه و بابل لانده بنداوک جلوبنه آوا کره. لسر بنداوی جی 630 باجار آوا کرن و پشتی لیکرنا دریانه خرابون پشتیوی شاهد پشتی قباز هاد لاویوی آنو شروان کسرا بن قبازه باجار شاپران و مسقط آوا کرن و پاشه جی باجار بابو ابواب آوا کر بناو ابواب هاتیه ناسین جبر لسر ریکا چیا هاتیه آوا کرن و گلک بناو سیاسی جین لور بجی کرنه او لعرضا عرانه ابواب شکن او قیمه بران او دودانیه آوا کرن او جی 12 درینه و هر دریه کوشکک جکفرانه لعرضا گرزانجی باجارک بناوی سقدبیل آوا کر اف بچکر و پشتی جه رومان لولات گرزانه قصرک بناوی باب فیروز قباز و قصرک بناوی باب لسقا و قصرک بناوی باب برقا گودک و سر دریا ترابی زنده یان دریا رش آوا کرن هر وها کلاها جردیمان و کلاها شمسلیده آوا کر انو شروان تواهیا حرمین ده دستین رومان ده جه ارمینیای فتح کر و عمر جی باجار دبیل و کلاها ویوه فتح کر و باجار نشوا آوا کر اف جی باجارک لکورا بسفر جانیه هر وها کلاها ویسو کلهن لعرضا سیسجان جی آوا کرن جوان کلاهان کلاها کلاب و صاحیونیسه شاه انو شروانجی هن شاهن دن آماده کرن و جبو هر یکی جوان نافچه که وقتاند هن جوان نافچه خاقان چیه او جی خودی تخت او بناوی هرارزا شاه او جناوا وانجی شاه فیلان او جی فیلان شاه هر وها طبرسران شاه و شاه لکسه کو بناوی چرشاشان شاه دیناسین و شاه مسقط مملکتا ویجی بداوی بویه شاه لیران و بناوی لیران شاه دیناسین شاه شیروان بناوی شیروان شاه دیناسین شاه صاحب بخ علی بخ و صاحب زریکران و شاهین چیای قبک قوقاز هاتن ارگدار کرن و ده انجام داینا پاچه ده لحوادن چه کرن ارمینیه حیا هاتنا اسلامی هینا ده دستین فرسانده ده درباره غزو اسلامی به سروان هریمان ده البلازوری دیار دکه گو ده سردما خلیفه عثمان بن عفان ده بیک هاتنه و ویجی جمعاویه بن ابی سفیان را نویسیه و دوی دمین ده جبو شام و جزیره و در دور نوی فرمان ده کو حبیب بن مسلم الفهری بشینه ارمینیای درومانه که دندشی عثمان بن عفان جه حبیب بن مسلم الفهری را نویسیه کو ایریشی ارمینیایی بکه جبو ویجی 6,000 و هنجی دبیجن 8,000 جگل شام و جزیره بویرا آماده بون البلازوری نوچین شرین مسلمانا لوان باجاران و دبیجه و دیار دکه گو او در وکه جزیره کتن بندستین اسلامیان آن بهزه و یانجی ده انجاما هن مرجن لسروان هاتنه فرز کرنده
جوان باجاران جی قالیقلا لانه دبیل هرک دشتاورک خلاته بسرجان آرجیش باجنیش مکس نشوه سیسجان و گرزان و البلازوری ببیرتینه کو چمه بناوی چمه کرده یانجی چمه رس یانجی آراس و چاوا ارتشا اسلامی او درباز کریه و درباره پرتوکا صلح دبیل دجی اف یک تیده اف پرتوک جحبیب بن مسلم جبو هم بشتن گلی دبیل و مجوسه و جهوی نویوه کسی آماده و نا آماده من سوزا او لگاریه و آرامیه داوه و مال و ملک و کنیسه نوه باوری و دیوار باجاره و هونه با آرامی بشین و جمشی سوزا ویه که هگر وشی سوزا خو بیک آنی و باجا خدا هر وها البلازوری دگلک پرتوکین جعالی سرلشگرین ارتشا اسلامی جروسبی و حاکمین باجاران رشاندنه ده دبیجه گوان سرلشگرانه او آگاهدار کرنه و را دستبون جوان خستنه جناوا وانجی بانگاوان جکردین بلاجستانی ربو و ینکو اف بانگ رد کرنه مسلمانان شریوان کر و پاچ لسروان فرس کر البلازوری لسر حاکمین او در بریوه برنه و پفچونین دنابراوان ده دم جبر روشا سیاسی یاگو دولتا اسلامی تیره در باز دبو ده آخوه البلازوری وگوتنا نوچین غزوات مسلمانان لسر سوادی یانجی عراقی ددومینه سرکفتنا مسلمانان دشر جلاوله ده گو 7 فرسخان یانجی 40 کیلومتر جخانقین دوره وککو خوردزی به ببیر آنیه زمان گو جهوی دیار کربو وکه توسجه که یانجی نافچه که جه استانا شاز قبازیه قداما بن جعفر جی او در وکه نافچه که استانا خسر شاز هرمزی دابوناسین البلازوری هورگولی نوی شری ببیرتینه آلیه دنیه شردکه وکه عجم دایناسین اف نافجی البلازوری گلک جاران بکار آنیه او د پرتوکا گریان وانه و ارنیگاری وانان و دیروک ناسان ده جبو گلین نعرب گو کرجی دناف ده هاتیه گوتن البلازوری دبیجه لسر انجامان جی روژکه یانجی دما بریوه دبر خورزاز برای رستم شرکی دجوار کرن تجاری بوی آوائی برمان نا آویتن هوه و شر نکرنه بشوران شر کرن حیا او شور هاتن طواندن پاشه جی مسلمان درکتن حمله که و عجم جیاوان تاخستن و ببن خستن جبرویشی رویان و مسلمان جی هلکشیان سرپینوان و اودان برکشتنه وی که حیاتاریا شوی هات دوام کر و پاشه جی چون بارگهین خواه هاشم بن عتب جرير بن عبد الله لجلاولای لسر حسبان کت ناوا مسلمانان و دجمنین وان ویدمی یزد جرد جهلوانه بارکر مسلمانان جی دست به ایریشین بسر نافچین سواده جعالی دجله یا روشهلات و برن مهروز آنین و دهاقن وان را هاشم لهفهاتن پیک آنی گو کومک درهم بدوی لنابه تو کسان جوان بکجه دهقان جی دست کره کشته اف جی جبر تاوانا خیالتا مسلمانان بو البند بحین هات و خدیه نوی آرامی خوستن و ده باچه بدنوان جرير بن عبد الله هات خانقينه وعجمين لور مانه دان بركشتنه لسوادا دجليه تو نافچه نمان کو مسلمان بسروان ده نچونه و بسر نکتنه هر در کتبن دستین وان سرکفتنین ارتشا مسلمانان لجلاولای دستپیکا پیشکتنا وان یا لحرمین چیابو وکتی زانین والگوری گلک بلگین اسلامی واري كردانة حلوان وقرمسين كرماشاه خستن بن دستين خواه قالك هيس كومبون وبطايبتي جراي وحمزانان وأسباهاني وهن حرمين دن وحف بيمانيك بسركيشيا يزد شير شاهي ساسانيان آواكرن ودبيجن كو هجمارا وان ديش 6000 وديلهم بر ارتشا اسلامي بسكنن اوی داویشی آلیکاری و پشتگیری جگلک هریمان جدا خواسته
و پلانین خودانین گو ایریشی وان باجاران بکن و تیخن بن دسته خواه. پلان دانین گو جه اسبهانه دست پی بکن گو او در دوی دمیده ناون دا هیزی بو و اگر دور ده بسر کتن ده بری خو بدن ازربیجانه یا گو جه آلیه هیزی و باندوره و پشتی اسبهانه ده. هر دو آرتش لاسبهانه راستی هفاتن. آرتش اسلامی دور ده بسر کده و لسرگلی وی پاچ دان فرز کرن و ناوی وی پاشه گو هرتن و ناوی نهاونده بو ماه مصره و دینوری جی ماه کوفه. هر وها هن هرمین دنجی خستن بن دست خواه این وکه سیروان، ماسپیزان، مهریجان قذف، قاشان، اصفهان، ری و همزان. هر وها لسر سسری جی دا آخوه گو جه جیرا قزی قبیله کردبون. هر وها البلازوری لسر هابونا کردا دناوا آخافتنا خواه یا لسر ببن خستنا قزوینه و در دوراوی و دین زمان. ازربیجان و باجار نوی وجی کتن بن سروریا وان و دوی درباره دجی البلازوری و هاد بیجه. مغیره بن شعبه هاد کوفه و بو والی گوش آلی عمر بن خطاب و هاتی ارکدار کرن. پرتوکاج حذیفه بن یمان لولایت ازربیجان بویره بو. دما او لنهاونده و نیزی وی بو او خلاص کربو. حیا اردبیل گو باجارکی ازربیجان یا مشیا و مزربان حاکم ویجی لوره و پاچ جبوی هاتیه داین. مزربان جی لشگرین خواه جگل پاچروانه میمز و نیریر و سرات و شیز و میان و جهندن کوم کربونه. شر مسلمانا بروجان و با آوائکی دجوار کربونه. مزربان جی پاشه لحف هاتن بحوزیفه بن یمان را جبر طواهیا گل ازربیجان و دینا و ده هجمارک پره بدوی و نابه تو کسان بکوژه و دست باویجه کسان و مالین آگر نهدمینه و نیزی کردین بلاجستانه و سبلانه و ساتریودانه نبه و نیزی گلی شیز نبه دما اوستران و رخصین خودکن. پاشه جی ایریش بسر موقان و جیلانه و او خستن و پاج لسروان فرز کره. هر وها اورمیه کو باجار زردشت نبی زردشتیان جی یه مجوسان وکا مسلمان بناف دکن لیه. هر وها باجار هور و خوا و سلماس جی کتن بن دستین وی. هر وکیدن ارتش اسلامی قریب و خراسان و باجار نوی وجی تیخن بن دست خواه. البلازوری هورگلین ایریشن ارتش اسلامی بسر موصله و داخله گرسه یا کردان یا پر با آوائکی باش دیاره. البلازوری دبیجه عمر بن خطاب عتب بن فرقد السلمه بسالا بیستان ده یعنی 640 زاینه ده لسر موصله گروالی گلی نینوای شریوی کرن که لحاوان یا روش هلاته به هزیستان ده و دجله درباز کره. خودین کلهی دل هفهاتنه که ده گوده باچه بدن و که خواست جی درکوه دیل هف کرنه. لموصله جی دیارات دیتن و ده انجام داینا باچه ده لهفهاتن چه بو. پشتی وی مج و گندوارین وی و فتح کره و بدوره بازیره هرمین دهوک و زاخوی پاشه جی پا عزری هرما عین سفنی یعنی شیخانه گناوندا ازیدیان لیه. پشتی وی حبتونه چیای گل در دورا موصله لیکولینرژی تخمین دکن گو چیای بسر زاپا مزن و یادکه و حرما بارزان یا گریدای حرما میرگی سوره. هر وها حیانه دبیجن یا راست حنانه و لسر شاغه جشاخین چمی زاپا بچوکه گو دکه و رواندزه یا گریدای اربیلی. معلا دبیجن گو او لنزی جه درکتنا زاپا مزن جچیایه و دبیجن گو بلکی معلیسیای به و یاد که بانو هذرا افجی دسپیکا کتنا دشتانی نوا بربچیا ویا دهوک داسیر ناوی راشی داسینه.
یاقوت دیار کربو گو او چیایکی مزنه لباکور موسلی والآلی روجهلاتی یه دجلیه کسین هجا جکردان لورن و جیره دبیجن داسنیه هر وها تواهیا وارین کردان یعنی تواهیا باجاروک گند گلهین لباکور و روجهلاتی نینوایه لپارزگها اربیلو دهوکی فکرنه بان عصا جهیزی لروجهلاتی نینوایه هات و فتح کرنه و بری خدا دل شهارجه دبیجن گل روجهلاتی دجلیه لهرم گرمیان یا کرکوکیه سلق چیای دناورا شهر زور و ازربیجانی دیه و جور زابا بجوگ دزی ویه بناوی بنی حرین صالح بن عباده الحمدانی خودیه سرکشیا موسلیه دیناسین افدر بکشتی وکرنه و بسرکتیه والقوري البلازوري جي وتشتي بهستيا عمر بن خطاب عرثما بن عرفج البارقي كريا والي موصلي ودبيجا كلهك لهبو هن جهن نصارى وهن مالينوان لهبون جو جهن جهيانا هر سمي دستينا سروان دران وعرب لور بجيه كرن وباشي جي مزقفتك لور آفا كرن پشتی مسلمانان تکرید خستن بندستی خواه بریوان بر بکورا باچر میوابو و پاشی جی شهر زوره او ده دربار شهر زوره ده وحاد بیجه عزرا بن قیس هول دا گو شهر زوره فتح بکه دوی دمی ده والی حلوانه بوانگاری عتبه بن فرقد ایریشی ورکر و پشتی شرکی مزن و وکل هفهاتنا حلوانه چه بویا فتح کره لورجي دوف بيشكان بزلامين مسلمانا ددا ودكشت والقوري قوتين البلازوري جي مسلمانان قلي الصامغان قود كفال سرسينوري تبريستاني ودربازاد دبقو لروجهلاتي كردستاني با خستن بن سروري آخوا افجي بشتيقو باج لسروان فرسكر وصوصدان قوتو كسان نكوشن ونرفينن وريقاوان قدنكن البلازوري وگوتنا وانه گوتنان دوام دکه و دبیجه شهر زور سامگانه و درباز جفتوحين عتبه بن فرقد السلمينه شري كردان كر و قلق جوان كشتن عمر نفسي از دفتوحين خدا جهشتم ازربيجاني عمر جي او كروالي و هرثما بن عرفجاجي كروالي موسلي البلازوري دمال سر كلهن فرصان دآخذة دهمان دميدة لسر هبونا كردانجي دآخذة ودبيجة عمر بن خطاب فرمان داغو جارود العبدي بري خوابده كلهن فارسي افيك دما دنافبرا جري وشيراز لشونا هوالي خوال عقب مابو بيغهاتية كولور سربازي هيا وهن آلاف جي بيرابون قول دردورا وي كومك جو كردان كومبون او كشتن جبر ويجي او در بناوي عقبي جارود هاتي ناسين ديار دبا كودما البلازوري لسر اهوازي دآخذة دبيجه هن كردان سوزاخوا بمسلمان رخوارن وبوار كتن بفجونان دفي درباري دجي وها دبيجه جهن عبد الله بن عامر فتح كرنا سنيبل والزيتن قلي ويجي كافر بون كومك جو كردان لدردوري كومبونه آيزيج بشتي شركي دجوار فتح كره هروها أبو موسى سوس ودستر ودورق بهيزي فتح كرن تشتي برتوكا البلازوري جدادك كو طواهيا ولاتي كردان جي دسبيكا غزوين إسلامي فتيديا أفيك جي دتو بلغيين دن إن ويدميدا نينا سدم جي أبو گوگرا البلازوري لوان هرمان كريا ويا ببو سدما في كيكو قلق بوير ورن نفساندن جبروي روشا برتوكي جبرتوكين بناوي الفتوح يندن جدايا طيبت منديك وهي كو قلق آلين دن إن وك آبوري ريفبري وأرنيغاري دناوا خود حواندية امدكارن جرومانين البلازوري وچافكانيين دن اي اسلامي و بگشتي بشتي سركفتنين ارتشا اسلامي لهمبر ساساني و بيزنطيان ده بدست خستنه قاريبون قلان بخن بن سروريا دولتا اسلامي جناوا وانجي كرده
اولا اسلامی لشونا اولین زردشتی و مسیحی و هن اولین دن این دوی دمیده هیی با آوایکی فرح دناوا کردان ده بلاف بو. کردان جی ددمین پیش ده دگلک واران ده پیش کتن چیکرن و هن کس جناواوان درکتن و چاندا اسلامی زنگین کرن. وان کردان پیش کتن دواره زانستی شارستانی و سیاسی ده چیکر. هر وها ناوی کرد هر تم وکه گلکی خودی تایبتمندیه که نجادی درکت پیش. میرنشین و دولت و هر وکی گلیندن این هرمی آوا کرن. ناوین باجار و فرهیا ولات وان و رولا باجار و هرمان لسر بلاو و بگلک ناوان و دگلک واران ده چالاکی سیاسی بازرگانی و چاندی و هر وکیدن جی چالاکی شارستانی پیش خستنه.